oyun baştaldı. Buyursam okey. Ulaq жерде. 7-ci номер Ulaq götürүүгө аракет кылды Каракулча жаштар. Бирок чейин өзгөнүн ынтымагы Улакты жерден көтөрдү. Бирок теги чейин эле экөө тартышып чейинден жеке-жекеге алып келет. Алдыма келип сыргана ойнойм. Жеке-жекеге келет. Кара кеттик мынакей Каракулча жаштар командасына 10-чу номер Сейитказыл Айтмарик кортеж менен жеке-жекеде. Өзгөн ынтымагынан болсо 3-чү номер Нурмамат уулу Нурболот Ураган менен. Аттарын караңыздарчы. Бири-бирин торогонун, жатып берип аткан. Балбан үчүн ыңгайлуулукту түзүп берип аткан. Экөөнү караңыздар, бири-бирин түрткүлөп, балбанга ыңгайлуулук түзүп, анысын карабастан экинчи жактан түртүп, мына чыныгы тиреш болду ата, караңыздарчы. Аттардын тиреши бул. Балбандардын тиреши чийинден чыккандан кийин башталат. Takımdaldı Özgün ынтымак командасына 3-чү номер Нурмамат уулу Нурболот Ураганга такымды басты дагы той ичине кирди. Аны карабастан мынакей Каракулча жаштар коргоочулар коргонууда. Takımdan кетелек Нурболот Ураган менен Ай Азамат мына. Мына сага ей Азаматына чуркатып бараткан караңыздарчы. Коргоочуларды жанында. Жандаганы караңыздарчы. Ей Азамат, бул 11-чи номер ошондо. 11-чи номер Батыр уулу Адилет болуш керек. Бул Бойка менен болуш керек. Туура эле. 11-ci номер Батыр уулу Адилет Бойка менен. Бойка. Мына коргоочулар али мына чийинден чыгарам деп аракетте. Бойка. Буйтап өтүп баратат Бойка. Бирок ага моюн сунмай жок. Коргону күчтүү. Чу дегенде эле мынакей топтун ичинен чыгып, кайра топ арасына кирип, Бойка. Адилет кыраагылык менен топтун ичинде жүрөт. Өткөрүп берди. Буну чейин Тайгазандан да келген коргоочу бар. Чудеги чейин ана улак жерде. Улак жерге түштү. Эми мына чыныгы амалын тапкан айлакер мыкты саз улакты көтөрүп чыгат ушул жерден. Улак жерде бири-бирин тороп, бири-бирин тосуп. Бир эле улактын айланасы эмес, калган жактарды эле карасаңыздар мына коргоочулар бири-бирин коргоп, бири-бирин тороп, эки улактын ортолукка балганды. Калтырып экөөсүн ким салса ошол алсын деп.
Özünce bir aylanpa түс беріп атат. Ең кейілді дегічейін. Кейін команда осмотрға келіңіздер. Қарасу, Жаңғымұл командалар осмотрға тізілеміз. Қарасу, Жаңғымұл осмотрға тізілгілі. Есеп 5-0 бойынша екінші таймда салым бол элек азырынча 5,5 мүнөт уақыт өтті. Дағы 9,5 мүнөт уақыт бар. Өзгөнүн ынтымагына мүмкүнчүлүк бар дагы эле. Жана 4 салымды Карагулда жаштар 10 мүнөткө чейин салган. Жекеме жеке 6 номер Карагулда жаштарынан Райымбек уулу Алтынбек. 3 номер өзгөнүн ынтымагынан Нурмамат уулу Нурболот жекеме жекеге түштү. Алтынбек Нурболот. Абы деги чейинлемдеги Нурболот улакты жерден көтөрдү. Бисмилла деп такымдады. Чейинен чыккан болсо калган топ жарышка түшөт. Удаление экен. Калыс тугабыз. Кетти. Birinci номердеги Абдыкайым уулу Медербек 85 деген аты менен чыкты. Чудеги чейин эле мына Азамат деги чейин бирок улак түшпөдү. Экинчи голуна салып туруп салым салды. 5-1. Бул 3-чү номердеги Нурмамат уулу Нурболот салым салган жигит кол көтөрүп коет. 3-чү номер Нурмамат уулу Нурболот ураган менен урагандай эле кирип барып салды. Салынды. 5-1 эсеби азырынча эсеп. Kalыстın ışırımı kalız gitti mına. At öz gele atkanda ele bir korkunuşlu gele. Biri-birinden korkboyun oğlunda balvanlarga dele bağ ölçü gerek. Madaniyatlılık saktaylı. Mırzalar, jigitler, bugün ayt. Lak жерде. Бүгүнкү мына ушул беттеште эч аттайбыз жигиттер, эч аттайбыз. Бири-бирибизди эч аттайбыз. Улак көтөрүлдү. Чүней чейли 7-ci номер Карагулда жаштар. Мамасали уулу Адилет пуля менен. Пуля. Бул менин пулясы болду экен. Пуля. Азыр атырылып чыгыш керек ошол топтун ичинен. Пулядай эле. Точно. Атырылып эле чыкты. Kayra uktoldu, kayra atılam deydi. Mına sağa degiçe inage toru otat. Korgoçular güçlü değil desek mına. Mına oyun mına. Adilettin bugün hiçbir şansı yok oldu atma. Korgoçular korgogunda. Adilet arı buytayt, beri buytayt. Pulya atıl albaytat.
Yana ok karmalып kaldı deyip Oğuzlar Zasipnova deyip Koşunbayla oldu hatta. Atılbaylar aldı. Sen kızların şunu жақсы көреді екен. Чилкилерін анша Ceki ve Ceki. Pulyanı jakşılap dayanıp çıktılar. Ceki mi? Ceki. Kimler düşürdü? 10. nomer Karagılcı Yaşlardan Seyitqazıoğlu Айтмарик kортежімен түсті. Özgön ынтымағынан 3. nomer Nurmamатұлы Нұрболат Ураган менен. Автоунаның күлі үшін олыз. Балғандар егер сілер таға алған болсаңыз айтып қойыстар, бұл жаққа өріп қойыстар. Автоунаның күлі үшін жоғатылып тұр. Есізді отат. Чудегі чейінелер мұна. Екі балмар. Нұрболаттың аты жаңағы екінші таймдан түшкөндөн беріле жекеме-жеке бербей атқан болчу. Ураган. Бирок абудегі чейін мұна 10. номер Сейітқазыоğlu Айтмарик кортеж менен улақты жекеме-жекеден алып шықты. Айтмарик. Айтыңыз Марик дейді сол жігітті. Стоп. Жекеме-жеке. Уақыт кетті. 12. минут жиынтықталып отат. 13. минутқа өтті уже. 3 минут уақыт қалды. Алдан деле азырақ уақыт қалды. Өзгөн ынтымагын көрмандар эми күбериш керек мына. 3 минут токтобостон кыйкырыш керек. Алга эле алга, ал эле ал, сал эле сал деп. Силердин күбүңүздөр жок окшойт ошо. Өзгөн күбө келбей атат. 6. номер Райымбек уулу Алтынбек жекеме-жекеге түштү. Birinci bölükte bul Altınbek bir dağı jekeme-jekeni bergen жок. Экинчи бөлүмдө эле чыкты биринчи жекеме-жекесине. Улакты жерден көтөрдү. Бирок такымга баскыча ийилди мынакей. Нурболот Ураган менен бастырган жок. Мына эми татышкачына эрегиштей эле кылып улак. Бу деге чейин Алтынбек такымга басты. Özgön ынтымагынын Тайгазанын көздөй келип туруп улак салынды. 4 ұпай салды мына Алтынбек өзі. 6-1. Қаралынca қолдап қоймайсыздар Алтынбекті. 4 улақ салды. Bir жарым минут уақыт қалды. 1 жарым минут. 1 минут 25 секунд. Çudaki çeyinle buna. Jigitler çamdağılar. Ey bana 12. номер. Жанегул Азамат. Улақты жерден көтерді. Ona ары тартат, бері тартат. Adidas. Азамат. 45 секунд уақыт қалды. 35 секунд уақыт қалды. Жиырма 5 секунд уақыт қалды. Есеп 6-1. 15 секунд уақыт. Аспотырға даярдаңғыла. Қарасу жаңымын. 5, 4, 3, 2, 1, stop!
Oyun bitti. Ese 6-1. Karagılca Yaşlar komandasının жеңиши жыйынтыкталды oyun. Жигиттер oyunda жеңиште эмес, утулушта биле эле келиңиздер, азаматсыздар бирок oyun керемет. Сонун өттү. Улакта да келебиз, улакты. Карагылжа Жаштар анакей. Өзүңөр салган, өзүңөр көтөргөн, 6 салып жасаган улакты көтөрүп келгиле. Гүйлөп коюңуздар мына келиңиздер. Өзгөнүн туманды Карагылжа Жаштар. Oyun жакшы өттү. Бул жигиттер колдоп кол чалып туруш керек. Омин. Жеңген жигиттерге ийгилик. Эртеңки финалда жеңилген өзгөнүн туман сиздерге дагы эртеңки оюнда ийгилик. Алла өзү колдосун, жеңиш кут болсун. Омин. Аллаху акбар. Айтмарек болсун жигиттер.